सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सूरह कहफ कुरान दे सूरह कहफ से तिलावत तौनगागी वखल तौगदमी सूरह कहफ से हुजिकी मतमददी हेना दरकार ओइब्रा हाइना खल्ली मरमदी हुजिकी यामना फत्तबा फितनागी मतम अमा ओइरकपना मरम ओइरगा कनागुम्बना जुम्मागी नुमित्ता सूरह कहफ से सांग नायना फजना तिलावत तौग ताराबा जुम्मा खुदिंगी अदु बेटारगदी अल्लाह ताला ना महापु दुनिया से ख्वाइदगी ना चाउबा लाकदोर फितना हाबै दज्जाल की फितना दुदगी फौबा अल्लाह तबारक ताला कंदीगनी हाइबसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हबीरम वकम ख्वाइदगी ना चाउ फितना सिदगी अल्लाह तबारक ताला ना कंदीगनी हाइबे तारगदी अतोप अपि को फितना सिंग सिदी अल्लाह ना लाइने दुम कंदीगनी फितना हाइबसे मेरा मोहतरम फत्तबा थबुक सिंग सिबु फितना गौई गुनाह की थबक सिंह फितना फितना नहीं कोई हाय नबी अल्लाह का मरी नहीं नबा अल्लाह के अथन सिंह तबा दुगुम लबा गुनाह सिंह होय तारगसु नत्रगना इकोई की समाज का मरी नहीं नबा चट नबी का मरी नहीं नबा सुगुम लफत तबा थबक खुदी मक्सिबु फितना कौई दज्जाल ला मतुंग दज्जाल ना दुनिया के संदोकदो फितना से मौंग अनि मक्सिदने अल्लाह का मरी नहीं नबदा सुमान अल्लाह सिदगे नाथै नबा मा मसा से अल्लाह ने हर का अल्लाह दगी मखलूक सिंबु बंदा सिंबु अल्लाह दगी लाफो कनबा मा होत नगने अदुगा समाज का मरी लेनबा तुगचबा मियाम न हंगोय नबा दुगुम लबा जिना की थबक सिंह इकाय हंगोय बा थबक सिंह सुमाना पाक संतो हल्लकने अदुगा नागो मिसका मनासिगी सूरह कहफ से जुम्मा खुदिंग तिलावत तो बतारगदी करिगोंबा दज्जाल लागा सिगी फत्तब सिंह संदोक लबा तारगसु दज्जाल की फितना दुदा मा खुदुम चनबंगम मोई दज्जाल की फितना दिगा अल्लाह तबारक ताला महा कोई हिफाजत तो बिरगा अल्लाह ना महा की दायित्व थम्बीगने तो हौजिकी मतम सिदा दुकी मते गुनाह की थबक सिंह सेंगल के हैबसे कोइना इखोय की मिन्ना उनरा वफमने अदो सिगी मतम सिदा कोइ तक आई फदना जुमागे निमित्ता सूरह कहफ से सोनगाई को खल तो बुताए कुरान की परा तरागा मंगा सुबगी मया एदवाइदगी होरगा त्रातुल सुबगी अहोबगी एदवाइद लुसिनबनी दुवनी हम अदवाइद लुसिनबनी सिगी सूरह कनागुम्बना सिगी सूरह से सोन बतारगदी मा की गुनाह सोल्ला तबारक ताला को थोपिगनी जुम्मा मदगी जुम्मा म फौबा आली दुगा अहेन मनमिन हुमनी हैबदी निमित तरानी की पुन्नगी गुनाह अल्लाह तबारक ताला को थोपिगनी सुमेना तो पकान नबसु क्याम लेबनी कोई कनागुम्बा अंगौ थुंबगी लेना फालिस की लेना आदि को फुली सौरगा कैंसर की टाइप मचेत मचेत हक्सांग तुम जिल्लकपा सोक्सिलकपा तुम लेना सुगुम्बा लेना क्या दे सोल्ला तबारक ताला सिगी सूरह से चांग ने सोन बतारगदी अल्लाह ताला का थोपिगनी कुरान तिलावत तो नंगाई की दमकता सिगी सूरह संसो में नातो बतो बले सूरह संसो में नामतुन कोई सोनगे अमसों कान अमसिंग थेलौगे है बतारगदी कुरान है कोई दरकार दीन की इल्म तंबा सी कोई तंगाई फदी एकोई की रखता उसे मुसलमान ने नहायना लेरगा कुरान है वो मसिंग है तो मसिंग से कुरान है तो बंगी मसिंग है नियामी एकोई कुरान खंगना कुरान है तना एकोई मपुंग फाव मुसलमान ने है बस कर्म मोंग है के दोरी बनो आई इसासी कनानो है बस सकता को ngam नहाय के दमकता इसासी डिफाइन तो हन ngam नहाय के दमकता तंगाई फदना आई सिगी धर्म से आई दीन धर्म सिगी पौता कोइबा अदुगुम लबले खुदी तंगाई फदना कोइ खंग ngam नहाय गी अमसुंग हैबा ngam नहाय गी दो होत अगदबने कुरान नुंती की तिलावत वो फरज न तब तारगा सो अल्लाह ने कोई करी हारी मुआब से खंग नहाय दमक तो होत नबसे देखो की थकते फरज नहीं नुंती की सोरे के है बतारगा सो कुरान से हाइनिंग इसी करीनो अल्लाह ने कोई जता इसी करीनो अब से खंग ngam नहाय के दमकता आई के अंगम बथाकता आई के अंगम मम तंपीर काई थोगा सिगी दमकता मेहनत तो उसे कोई की थकते फरज नहीं की कोई ज्ञान ता बले करोई कोई ने ऐसे कोई की चाइना सिंह बुफरो पदई चासे डॉक्टर होहेंगनी इंजीनियर होहेंगनी ट्र पुलिस ऑफिसर होहेंगनी ट्र सी होहेंगनी खुला खुला होहेंगनी ने कोई टारगेट तो रिबा तो मेना
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯍꯦꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯔꯥꯟꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯗ ꯀꯨꯔꯥꯟꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯤꯔꯒ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ngasi khoi gi rakta thaudo kaya ama thogani hibo thaudo kaya ama thoyeba ai mi chai su si han di yam pharam pani nupi thi badai nupi thi ki badagi ekoi na haibin ti dre ekoi nu to bi khoi wa ta bi dre ai gi sa se an pi ngai di yam pharam pani chara pore ni sa sin naraga haibin da bu ta bu oi khren ai na kari gom bai gi sa si pi ngai ma tam du da quran se badan tam bi hoga tara bai gi sa do eng sa ro ok ta su ko oi roe se guarantee ni ai ki sa se kari gum mai na quran phadam tam bi ki bata ra ba do uta ra ga de hayeng chawro ko ma masa ma gi nupi angang ma gi tongan punsi ma la khar ma to na mama ba ga masa na masa ka nga da no si allah na guarantee pi ro phang ne narendra modi na pi ba na traga na cmb na pi ba guarantee na te ma koi di pangai ai laga tau do ba kya ma yaw ba dunia ge ing thau di adu bu ai koi pun na ma ki ning thau sangsar pun na ma ki ning thau malikul mulk ning thau pun ma to ning thau re ba allah ma pu ma na guarantee pi bi khrap ne ba si go phang sit karibumba na khoi gi chai su sing da quran ji tabbi ki bata quran da ne sut na yaw krab ne ai na hai ni pun mak se quran da ne yaw rab ne ai gi cha se ai na phan da ji da mak ta ne pun mak se quran da ne yaw rab ne aduna ai gi chai su sing da quran gi mas quran si karino quran kana gi ne gi lai mo quran si karino quran si ko gi da mak kayam tangai phada bu oi ba ge ha ba si ko gi chai naw sing sada ai na takpi ram bak ngan lam ba si ko gi thak ka faraz ne mama pa oi ba sing na mata oi ba sing gi hak sing lai ba adu gi manung da gi ahan ba ni su ba si kari nga ba kana ahan ba ma si pu a matung da ma gi macha si da allah ai khoi se musalman ni allah gi banda ni ai khoi se allah gi makhluk ni ha ba se macha si da thangan ba se tangai pa da ni si mapa du da mama pa du da hak ne macha du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kanano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Allah ke meke de kana mo mo thak mo kali ke khang ma se thangan ba ai ki cha se de na uf thangan ba se mama pa oi ba tan ba se ba faraz ne thangan da bia de hak ne adu ngasi khangan lo da ba Quran khangan lo da ba Quran da si kari no khangan lo da ba du na maram mo de ka de ba ngasi chaura amatun da ai ki sa ok ta boi ri ba ai ki cha se hai in da ba cha mo ni si karai de bi ha kana ngasi ko na pi ngai matam da ai ke hakpi ke da pi hau da ba do na maram mo de ga macha tu na hai chau phela ma tu na mama pa ke hakpi ke da pi rak ta ba ni atu ni ngasi ko si do ri si Quran si kari gom bai ko na khang ki bata ra ba adu bata ra ga di ngasi ko ki samasa phatta ba kaya ma ni sagi na tra ga na ok ta ba gi huran ti ki phatta ba kaya ma sandoroi Quran khang da ba da gi sumna tang gi tarak ko du khanga yaroi mamit na uba machin na son ma mu da karoi ge ni hanjin na sen masagi machin na du son ba ta ra ba hanjin na sen masagi mamit na du mu bo sa tu phatte na khang bo sa tu dum phatte na khang boi ra ga dum lai ge ni ai khoi na wasum gi amang ba si sige si mi khuding mak na angang or so han or so no pi or so pa or so amang mo mai mamit na ui aduna mana ko rega kana gum mi ma pu angau mi be ta rega so amang ba da ma pai rega lek ti ma khot da so ko pu ta le angau mi po hangoi rega che le kari gi ma gi mamit na sige se hangoi ba ne ha ma gi mamit na ui guna ke thabak sing si kari gum ba ma gi mamit na Quran da Allah na sige si yade nai re ko no ko se mi ma pu du na sige thabak se huran ba si yade hai re misa ke thabak to ba si yade hai re ma gi mamit na kari gum ba Quran da u ba ta ra ba Tama da mo kakak mo bata ga so bata ra ga di mamina ade machina son bata ra ga mamina uga machina son bata ra ga di ma puran ti digi thabuk suto to roi asi khoi gi sale ri chagi ma gi manung de ik gumba juma gumba da makang ta ra ga puran badu ya de atra ni sagi thabuk to badu ya de na tra ga na sigi thabuk su to ba ya de har ga di se ade to oi badu ya ngam di haini ni po ti di la ni po ti di kai nai ka na ngasi khoi gi chai nau sing si Quran tambi ba ki ma hol se khoi gi ngasi gi samas de mang khre makata tani bakara khadik sing na tana hitang chaw khaki ba hitang chaw re class 7 and 9 10 ka graba sing ji Quran tam da su yare ha ba gi okal da dum lai phiri ahan lo re basu Quran tambe ahan lo re Quran tamba guna ni ha ba lai na ti
Sahaba sing Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bu bacahi ni pusur kana ma se nabi ori madu ki matun Quran tab mi Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pusur na hanura bang angkane be Sahih ni puhe labang angkane tu ki matun na makoy Quran tab mi makoy Quran tab matamda Allah gi me ke ding tongan o wahi malak ki de ba na koy hado ere tu Quran tab to siya ri ha ki deคนที่อาศัยคนที่จะต้องสติกายน่าการนำมาปล่อยก็สิ่งอาหารมันก็สิ่งที่กุรานสุดส่วนบ้าเหวดับนี้นะตับดับนี้นะเหวไม่ได้ตับมาสุดตับเงี้ยข้าจะตับมาสุดนั้นตับนี้นะมาจ้ามะนาวสิ่งนี้ตับดีแค่ไปดูขันเลยตับนี้หังงั้นแกไปดูขันเลยตับนี้ตับผู้ให้ไปสิ่งนั้นดับนี้มารับได้อีสาขังดับนี้นะอะดูให้นี่สิดีอีกไงยังไงยังกูยังไงกันตัวเลยทีสิได้ก็ดูอีกไงก็ดูมาไอ้มุสลิมนะมั่วไอ้บุตรอะไรกันดีไอ้ที่ธรรมะกิเลสชาสิขังดับนี้Dia nama kaya tengah macam mana pun Quran ada karino Quran ada karya orang mana pun macam ni karino pun betul itu. Quran itu semua tangi papa itu kau teng semua ruai itu, kau citi macam mana tu. Quran se ke art macam semua ruai itu. Quran se kan aku misalnya kamu teng Nazrai itu, yang kamu teng fadana son kita tahu kan di. Next batang kita di, ma art hayau na son bangam dangai ke art se karino sekarang bangam dangai kau tahu kan ni. Ada betul kan di ma aran benar insyaallah taala sudah tu bangam ruai. ไอ้คนที่อาศัยคนในคันที่กันกันกุมบังคับสุมินายกรีนะอิสกุรานสิตับมันตระกันมัสลามัสไซสิที่นิยมที่ตั้มจินตุระกันมันตัวเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยนะพูดยังเยอะถึงนะตั้มดร์สุยาร์ตั้มดับเนี่ยนะไปยังสุมินายตั้มดับกินเองพูดโดรกอัลลอฮ์นะตั้มโมให้ภาษาที่ตั้มดับกินอัลลอฮ์นะพูดโดรกขังดับไปสิแกนะขังดับกินให้การด่าไอ้คนที่จะนามัสมาตั้มมังงะสุนนามัสมาตั้มมังงะสิที่ตั้งไอ้ภาษาหนุ่มที่ยิ่งฟังทั่วบ้านทุกคนแล้วอามันนี่ว่าสิ่งที่นามัสมาตั้มมังงะสิดาตัวก็ต้องนามัสการีกุบ้างข้าศึกขรากวาจิตตัวฟาร์สต์สวยกี่บ้าโอ้เนี่ยที่พิจารณากันที่การีตัวก็ต้องให้เป็นนิยมสิบโบไปก็ขังเด็กไอ้ขังตระกันไอ้กิจการใส่ก็มามองตาปีก็ตัวมอง